Pemirsa, penyuan Krama Bali ngosekin panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar untuk miar sayang pentas drama gong lawas ring PKB Warsani Mangkin. Krama kepanggih terhibur ring drama gong lawas inucap sani memurda manik kilat bumi. Yadiastun sampun wenten parade drama gong tradisi ring PKB Warsane Mangkin, nanging sesolahan drama gong lawas kantun dados idola ring manah krama Baline. Ini keinucap kacinayang ritat kala pementasan drama gong lawas saking paguyuban peduli seni drama gong lawas Batsma Gol. Krama ngosekin panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Drama gong lawas Hanema Mudra Manik Kilat Bumi karya jero dasaran Suyadnya puniki nyarengang 3 likur diri pragina. Ketua Paguyuban Anak Agung Gede Oke Aryawan ngaturang para suksma majang penjabat Gubernur Bali saha Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sani sampun ngicenin selah majang para seniman drama gong lawas untuk masalah ring PKB Warsani Mangkin. Paiketan ide taler ngicen apresiasi majang prawartake sani sampun nyuksesang PKB Warsani Mangkin inucap. Titiang saking paguyuban drama gong lawas boleh ngatur nayah pentas iriki. Titiang kapengajang ngatur suksmani manah mantur ring kapengajang Bapak PJ Gubernur Bali taler Bapak Kadis Kebudayaan sane Kusmayang Titiang ngatur suksmani manah duaning sampun ngicenen galah titiang ring drama gong lawas ngatur nayah ring ras mangkin. Lianan punika Agung Aryana taler ngicenin pawawahan majang pemerintah mangdane ring PKB warse jani jagirau side sayan becik. Pertama paiketan ide ngaptiang mangdane taksu at center side kerak sebecik. Kaping kali anggaran PKB taler side katin capang. Miwa paiketan ide ngaptiang apresiasi utawi penghargaan majang para seniman mangde side kaurati sayan becik saking pemerintah. Puniki wantah taksun at center puniki kari magang pisan kan. Taksunya at center niki luar biasa kan. Duaning punike titiang ring tepan kadi makin sangkan manah titiang lasare meskian dewe. Titiang banget mapinunas. Mangne pikayun pemerintah jagi ngingsiran perhelatan PKB niki ke tempat lain. Yening dados pinunas titiang mande dikaji ulang. Fasilitas utawi para serana yang gagalangan ang bawas titiang anggaran. Sementara sarang sami samun sauninga kan, anggaran ring PKB tahun mangkin turunnya melorot pisan, melorot tajam kan. Mana penghargaan seni puniki yukti-yukti diberikan kepada orang yang tepat, kepada orang yang memang benar-benar mengabdi puluhan tahun kepada seni budaya Bali. Nunas gangeren nampura menawi wentan sauhatur puniki sinami wantah metu saking manah titiang sanelas carya, manah titiang jagi ngajagan seni budaya Bali. Andika Bali TV.